Ngiyayikhetha inkosi ngasehleni uNyazi lwezulu. Siyabonga amaNazaretha umsana othando kaNkulunkulu lokuba asimeme simenyelwa esabatheni lasekuseni njengoba silapha abangcwele size enkonzweni enkulu yesabatha size kumenzi wethu uShembe uNkulunkulu omkhulu wasebuhleni. Siyacela ke ukuhlangana kwethu uNkulunkulu obaba nobabamkhulu akulobe encwadini yakhe yokuphila la eloba khona abantwana bakhe abathe baba nenhlanhla namhlanje nayizwi lecilongo lakhe malimemeza balizwe. Siyacela uNkulunkulu omkhulu wobaba nobabamkhulu uThixo onamandla wonke uyiswabo bonke abamkhonzayo lenkonzo yesabatha lasekuseni asivumele sivule hlabelelo sekhulu namashumi amahlanu nanye 151 inkonzo ke njengokujwayelekile njoba siyehlangane kuye kube inkonzo yofakazi. Bongeni
Inkethe inkosi enkulu yobuhle bokuphakama. Siyabonga Manazaretha angcwele umusa nothando olukhulu kaNkulunkulu.
namhlanje sibuthene lapha ngoba sizawuzama indlela eya kuShembe, zawuzama indlela eya ezulwini. Yafisa sengathi uNkulunkulu sesibuthene kanjena, yazi ukuba inhliziyo zethu noma imphefumulo yethu akufani njengamanye amalanga. Konzela edokodweni akufani nokuba sethempelini. Kodwa ngiyathanda ukukhumbuza abantu ba isabatha linye, isabatha kalishintshi futhi isabatha kalephulwa. Amen. Ngelinye ilanga inkosi enkulu yasekuphakameni umnikazi walokhamba kwakunyaka ka-1931, kwakumhla ka-12 kuDisemba. Yethi inkosi yamaNazaretha ukubhombela isitimela samaMpondo yayiphezulu ezweni lakithi eMashona. Mawudlula nje kancane Olundi engathi uyangakwaCeza, mawufika eMakrosini naye cross enkonjeni bese kuba umgwaqo oqondayo yakaNongoma, khona umgwaqo right lapho ongena unyukayo oyeMashona, la ebekukomkhulu khona la Solunde bekunenkantolo khona kudala. Uma uShembe ekuleya ndawo wakhuluma ngomfanekiso wenkosikazi ethile eyayinothando olukhulu nabantwana bayo. Othi-ke le nkosikazi yayithola abantwana, kodwa le nkosikazi yayithi lo mntwana wayimzele eneminyaka emithathu eqala nje layithi uyalibeka unyawo, bese lo mntwana ahlabeka aphathwe likhanda. Mahlayeni lo mntwana ahambe emhlabeni. Uthi befike abantu bezongcwaba, othi-ke le nkosikazi yahanjelwa abantwana baze baba ishagalolunye, baba u9. Bonke laba bantwana babehamba ngokufa kodwa ephathwe likhanda ahambe emhlabeni. Othi kwathi kusenjalo esilile lo mama esilele ingane yakhe, wabe esephinde banenhlanhla uNkulunkulu emkhumbula. Kungesikhathi esingakanani waphinde wamuhle lo mama, wathola ingane yomfana. Uthi-ke le ngane yomfana mayitholile, kwathi mangabe ineminyaka emibili kwasekuhlabeka uyise. Nyise wale ngane waphathwa likhanda wahamba emhlabeni. Uthi yahlala le nkosikazi, kodwa laze lwaphela nothando lomuze yayiganele kuwo. Noma babeyithuka besho konke abakushoyo, kodwa lo nkosikazi uthando lomuze ayiganele kona lumphelelanga. Uthi-ke uShembe khona kunjalo esele nomntwana wakho yedwa, esehanjelwe abantwana bawu9 kwahamba nomyeni wakhe ka10, yathi nalena ingane esele nayo seyineminyaka naye emithathu, wayiswa seyikhala ithi mama kubuhlungu ikhanda.
uthi kwaba zinsuku ezintathu kuya kwesine lengane ikhala ngekhanda kwayithatha nayo kwedlula nabanye uthi ke isimanga ngalonkosikazi kwathi mangabe lengane igula abantu babefika bezoyibona befike omakhelwane bebuze bethi masibani unjani umntwana athi lo mama hayi kuyefana lokho enjalo othi kwahamba isikhathi lokubefika omakhelwane lo mama ingane yakhe wayeyibeka emseleni embozile othi kodwa njengoba wayeyibeka emseleni khona into eyayiphuma kulomntwana ngamakhala ewubomvu phambisana negazi othi hayithi mayiphuma lento kulomntwana lo mama bese yakuye afike amembule lo mntwana bese kuphuza lo bomvu naleli gazi uthi ke unezwi ayelikhuluma athi ngifuna ukubona ukuthi bayothi bembela umntanami ngeke yini bemba amathune bemabili bengcwabe kanye naye umntanami uthi njalo lento yayiphuma kule ngane ushembe lonkosikazi wayeyayiphuze enzela noma kufika omakhelwane bengaboni ukuthi umntwana usefile futhi sekunephunga eliphuma kuye othi ke wahlala lonkosikazi esayivalele endlini ehlala nesidumbu sengane yakhe beqhubeka befika abantu bezoyibona ingane uthi bese bekhulume bethi akusanyakazi nakunyakaza pho uthi behambe bebuye ngakusasa bezobheka ethi hayi lokhu kunjalo uthi ke kwahamba isikhathi wathi lo mama uyatotoba uyaphuma ufuna ukuchitha amanzi eminyango kanti khona umama kamakhelwane owayesa uthi wambona eza lo mama amandla lo mama wayengasenawo ngoba wayengasadli nakudla uthi wambona ewile wele ngasemnyango wayesefika embambe embuza ukuthi hawu ubuyaphi wathi lona bengiyochitha amanzi uthi wayesembambe emphelekezela wabuya naye bangena endlini uthi mangabe bengena endlini wayesebuza lo mama ukuthi hawu masibani kuyini lokho kuvela phansi kwendwangu engathi ubomvu negazi nje wathi lona yakulutho wayesekhasa ngamadolo eseyakuyo lonto wayesembula lendwangu esefika lento eyiphuza yonke nokwakuphuma emakhaleni nasemlonyeni walengane sekunephunga endlini uthi ke ushembe leli phunga lezwakala kulendlu ngoba nalonkosikazi wayefikile waze wavala amakhala uthi ke maye eqhubeka uthi njengoba nami nawe leli phunga likhona uthi noma ngabe uyogeza leli phunga lithi ngikhona noma ngabe uyayiqhola ngekhola ngazo kodwa lephunga lithi ngikhona uthi ke ushembe abanye leli phunga libabamba beze bengene ethuneni befe beduke bengamboni ushembe ngenxa yephunga lokuthanda izinto zezwe izinto zasemhlabeni uthi ke lenkosikazi yababaza kakhulu yathi hawu masibani awushongani ukuthi ingane sifile abantu befike bezongcwaba na wayesethi lona cha ngalokho usholo ukuthi umntana mufile wami umntwana akafile kodwa ucambalele uthi ke ushembele enkosikazi yabe seyibiza lene yayivakashile yathi woza lapha nguhlebele uthi yayisisondela kuyona uthi thema isondele yenze ngathi yayihlebela yayisisuka ihlala entanyeni kuyona ngamazinyo uthi yayibamba ngamazinyo yabe sathe izama ukuhluthula uthi yaze yasuka nesicubu sentamo uthi yahlafuna amaqede yasigwini uthi ke ushembe yayisithi lenkosikazi ungaphinde uthi umntana ufile owami umntwana akafile kodwa ulela usazovuka uthi ke ushembe maNazaretha
le nkosikazi yahlala kwathi kulobo busuku lobo yaseyibona ngesibonakaliso kuvuleka uphahla lwendlu layo lele kuyo. Uthi lento yenzeke ngathi iphupho. Uthi mangabe yenzeka lento kwase kwehla amajuba amabili amhlophe. Uthangena lamajuba ayesegudla uphahla lwendlu ngaphakathi. Uthi lamajuba ungena kwawo. Uthi ayeseqala kwangathi abantu ayakhuluma. Aya kuyena umntwana athi pho kuphi ukufa kwalengane. Uthi kwasekukhuluma izwi lathi ukufa kwalengane kudliwe unina. Uthi lamajuba ayesesuke ngathi azondiza mangabe esuke ezondiza. Uthi kwasekuhlabelela ingoma khona lapha esesuka lamajuba. Uthi kwasekuhlabelela ingoma uShembe enhle eyayivela ezulwini. Uthi kwakunyaka ka1924 kwenzeka lento. Uthi ayesehlabelela lamajuba. Uthi isidumbu sengane sasisemseleni. Uthi yayisisuka lenenye inyoni seyibamba indwangu ngapha nalele linye labamba ngapha. Uthi zase zisusa indwangu. Uthi wasekuhlatshelela ingoma ethi vuka nathi sokhanyiso khanyisela amehlo ethu nenhliziyo zethu. Uthi athema ehlabelela lamajuba kwase kwehla amathathe vela phezulu ezulwini ehlela lapha. Uthi afika kulesi sidumbu salengane ayeseshintsha kwabazingilosi engabantu. Uthi ke mangabe ehlabelela lengoma ethi vuka nathi sokhanyiso khanyisela amehlo ethu nenhliziyo zethu. Uthi bantwana basekuphakameni kwaba isona sikhathi leso sika 1924 okwalotshwa ngaso lengoma yomthandazo wokuvuka yafika nengilosi ezayingamajuba amahlanu. Amen. Uthi ehlabelela uthi ayesesuka esephenduka ingilosi embozo kumhlophe. Uthi ayesecela indishi kulonkosikazi wabanika lonkosikazi indishi laba bantu basebeyigeza lengane basebeyigeza. Uthi ayesesuka lamajuba amabili ayengene eqali angathi ayaphakama afuna undiza ephezulu. Uthi ayesephenduka aphenduka inkanyezi ayesebuya ethi wathalala ayesehlala kulengane esezinkanyezi. Uthi kwakhanya indlu yonke. Uthi ayesivuka lengane ihlala ngezinqa ithe mayivuka yayisithi mama ngicela ungiphuzisa amanzi. Othi yathi mama ngicela ungiphuzisa amanzi. Uthi unina wathula wayibuka. Othi waphinda lo mntwana wathi mama ngicela ungiphuzisa amanzi. Uthi wayesecela umama wamakhelwane wayekhona wayesethi masibanibani ngicela umkhelela amanzi. Uthi wayesewakha lamanzi. Uthi wayesewaphuza lo mntwana. Uthi kusukela ngalelo langa abantu abami uthi njengoba ngilapha kusho uShembe. Uthi njengoba ngilapha abantu abamlolozwi elafikayo kimi. Uthi la ngibiza ngasabela ngaphuma ngaye emampondweni. Uthi la ngibiza ngasabela ngaye enyakatho. Uthi la ngibiza ngasabela ngaye eningizimu. Uthi la ngibiza njengoba ngilapha kaZulu bantu abami. Uthi izwi elangibizayo la ngiletha lapha izwi lomemo. Uthi ke ngikhuluma ngale nkosikazi ngoba yayinethemba imethemba uNkulunkulu wayo. Uthi ke nakulokho ukukholwa amaNazaretha kufuneka ube nethemba ngoShembe. Amen. Bantwana abakhulu basekuphakameni ngendaba inkosi yasekuphakameni ixoxa indaba ende kakhulu. Kodwa ngithanda ukukhumbuza ndatshana nje sengizohlala phansi ngelinye ilanga emzini wasekuphakameni kwaphuma umhlangano wayezweni lakaZulu endaweni yaseMandeni eNdulinde. La khona ubabamkhulu ayihamba khona namadoda owayesewagcobile kuleli bandla ababefundishe. Uma efika kule ndawo yesizwe sakwaMhlongo enkosini yakaMhlongo emveni kokungamemukeli uShembe wahamba wayongenisa emzini wenduna uNtanzi okuyiyona eyemukela uShembe namaNazaretha. Uthi ke ubabamkhulu kwahamba isikhathi behlele emzini wenduna kwathi kuyimgidi ziubekile egcawini lapha evule khona.
uthi lasezwakala udumo oluduma kakhulu laye lwafinyelela enkosini yakamhlongo. Yayisibuza endodeni yakamthiyane eyayinduna yayo, yathi lo msindo oqubukayo uqubukaphi weyigubhu nongamacilongo. Ithi ke le nduna, hayi uvele enduneni uNtanza, ngithi uNtanza ummukele lo muntu wakashembe. Walala emzini wakhe, manje bavuke benza inkonzo. Uthi ke ubaba mkhulu le ndoda yathumela amabutho nezinduna ukuba kuzobula uShembe kanye namaNazaretha. Kodwa owasezulwini konke eyayibopha le ndoda yakamhlongo wayekhona futhi eyizwa. Wavuka ekuseni kwenziwa inkonzo yokuvuka ngehora lesikhombisa. Uthi wayesemema, wayesekhuluma namadoda esethi, madoda kasambeni, ngibona impi kaMthengeni Mhlongo olwa namaNazaretha seyilapha enqulwini yekati. Manje ke novalo lokuthi izothi mayifika ishaye ibhuqe inibulale nabantwana babantu bese ngingazi emndenini yabo ukuba ngiyawuthini. Kwaphendula indoda lapho Ezra yakambonambe yayingiyasotho ngathi, yathi cha Shembe kimizwa likafiki. Uthi ke uShembe kule ndoda, ha umbonambi, nakuwena seliyafika izwi na? Ethi le ndoda, yebo. Wayesethi uShembe ke kulungile mbonambi, sengiyahamba, abathanda ukulandela uShembe bangilandele, abathanda ukusala nombonambi abasale. Uthi ke kodwa mbonambi, njengoba uhlubuka namhlanje, ngiyathanda mntanami wazi ukuba leli bandla uyakulisungula kuyonethe ngaphenduka undoda nomkayo nezingane zayo bese ihamba nayo iyovulela ibandla kwayo. Uthi alisobe landambokazi mbonambi, kodwa kuyoba zicagogwana nje zebandla eyoba yodwa indoda kuyilandelwa amakhosikazi amaningi. Wayekhuluma ke ngebandla lamaZayoni elavulwa umbonambi endaweni yaseMandeni eNdulinde. Wathi mayihambile uShembe yafika impi kaMthengeni Mhlongo yalwa nalabo bantu ababesela isigejana nombonambi, yamshaya yamshiya umndondo. Kodwa wafa lo muntu esehlubukile engelona iNazaretha. Kwahamba isikhathi le ndoda yahlubuka, kwaphinde kwahlubuka enye indoda yesibili endaweni yaseMsinga eMabomvini eyayifike noShembe lapha ethathe endaweni yaseBhodasili. Emveni kokuba afika ishosha le ndoda ingakwazi ukuhamba, iwumfanyana izelwe. Uthi uyise ekhuluma nobaba mkhulu uBhombela isitimela samampondwe, uthi Shembe, uma ngabe lo mntanami uPeter Mnqayi eyosukuma, uthi Shembe uyena mntwana engiyonikela ngaye abe umntwana wakho, uyohamba lapho uhamba khona, agcine izwi lakho nezimemezelo zezwi lakho. Ngoba ngiyesaba ukuthi mayeke wasukuma njengoba lokungamzala nje ishosha uyonetha ungasithela ngalya asale futhi abuyele phansi ohlakeni ahlala kulo. Uthi ke uShembe kulungile, wamemeza uShembe ethi, Peter, thabatha uhlaka lakho usukuma ungilandele. Nampela le ndoda yoMnqayi yasukuma yamlandela uShembe ngalelo langa. Kodwa engifuna ukubalula kwahamba uMnqayi ethunywa uShembe, ngoba kuyingozi ukuthunywa uShembe. Kuyingozi ukuthunywa uShembe. Kuhamba khambe uShembe igcine kunika amandla okuba lapha kuthuma khona ngegama lakhe uvule impumputha amehlo, abangabathola abantwana bebathole, abazinyonga basukume. Kodwa egcineni bese uShembe kuwena iveze sewumuntu, wena uyibona usumkhulu kunoShembe ngoba sewukwazi ukwenza lezi zinto uShembe azenzayo. Unendoda lapha izolo uNkulunkulu ake wayithuma uShembe unyazi lwezulu, okwathi noma esandanezwa abantu befika kusewuthingo. Lutho uthingo kule ndoda mabefika befundisa umthetho befuna ukuthi kube nomfundisi esandanezwe. Uthi uShembe cha, abantu abamumfundisi kuleli thempeli ngeke abebikho, kodwa umfundisi kuzoba yimi. Uthi le ndoda abantu abami engiyibekayo ngiyenza ibe umshumayeli ucaba bamaza abantu. Uthi le ndoda ngiyinika amandla ukuba iphilisa abantu umhlaba wonke, bathandazele ngegama likaShembe.
lothi bonke abantu abaphendukayo bathathi balethe ebuhleni babe sebebhajadiswa ngaphansi kwegama likaShembe, kodwa yaba nebhadi lendoda uthi kulawo mandla uShembe ayinika wona yagcina uShembe ngasamboni njengoThixo, yambonisa ilingana nayo. Kanti uNkulunkulu mayesuka uNkulunkulu esekunika lawo mandla lawo usuku usulahla. Nale ndoda yakamnqayi uNkulunkulu wayinika amandla. Okwathi mangaba abantu beyibona bagcina sebethi thina mnqayi sasiwena. Nalo Shembe okhuluma ngaye kasimazi. Lo Shembe okhuluma ngaye akaze simbone. Thina safika kuwe sacela abantwana sabathola, sacela imisebenzi sayithola, sacela ukuthi esasingenakho sakuthola, bakhohle ukuthi babecela egameni likaShembe. Kwahamba umnqayi wayibona naye sewuShembe owagcina sevula ibandla lamaNazaretha ngakhona ezweni lasemsinga lapha agcina efela khona. Incwadi yokugcina eyabhalwa uShembe ubabamkhulu uBhombela ebhalela umnqayi esegula nobabamkhulu esezoshintsha ibhantshi, uthi mntanami mnqayi bewumntwana wamazibulo ama sekuphakameni, ngiyathanda ukuthi mnqayi kungaze kufika isikhathi sokuthi ngihambe emhlabeni nawe uhambe emhlabeni singabuyisene, ngoba mawuze waficwa ukufa mnqayi nami ngahamba emhlabeni singabuyisene, nase ezulwini asawuphinde sibonane. Le ndoda eyomnqayi ayizwanga le ncwadi eyayibhalwa uShembe. Kwafika isikhathi yahamba emhlabeni. Uma ihamba emhlabeni akubanga insuku engaki laba abantu ababekhonza umnqayi nabantu ababehlubuke nembonambi sebefile laba bantu bobabili basebebuye emzini wasekuphakameni. Ma bebuye emzini wasekuphakameni ngo1932 uthi uShembe bantu abama mazwi ababamkhulu lo uthi bantu abami kangazi ngiyawunenza kanjani, ngoba umuntu ohlubuke uShembe angimazi uthethelelwa kanjani. Kodwa yahlala indlamhlathi kaMayekisa kwasekukhuluma indoda eyayikhona lapha yayisithi baba wena uNkulunkulu wazo zonke izinto. Le ndoda eyomlangeni yathi uNkulunkulu wazo zonke izinto, yathi Nkosi alikho icala wena Shembe nesono ongakwazi usithethelela. Uma laba abantwana beduka Shembe endleleni yakho sebebuyile bezoyisola, pho awubathethelela ngani? Ithi-ke inkosi ilungile mlangeni, ngiyabonga mntanami. Yayisithi hamba ungitholela amanzi. Yathamba ungitholela amanzi mlangeni, laba abantwana besuphumela nabo ngaphandle komuzi wasekuphakameni besubahlambulula ngamanzi abandayo umzimba wonke. Uthi-ke kusukela namhlanje mlangeni lokho engikwenzayo seniyokwenza kube umthetho wasekuphakameni ukuthi umuntu uma ehlubukile emthethweni kaNkulunkulu ngaphambi kokuthi angene ethempelini uyohlambuluka. Kwaku1932 kuze kuvulwe inkonzo yabahlambululi. Kwakuhlanjululwa abantu ababehlubukile emzini wasekuphakameni. Njengoba namhlanje namaNazaretha umthetho wokuhlambulukelwa isabatha usamile. Uthi umthetho njalo makushona inhlamvu yelanga umuntu uyawuthela amanzi endishini, alihlanjulukelwa isabatha ngamanzi ashisayo, usuke ungahlambulukile ulephulile. Ma uhlambulukela isabatha ugeza ngamanzi abandayo uphumele ngaphandle komuzi ubhavu umzimba, futhi awuhlambulukele endlini lenolala kuyo. Uphumela ngaphandle, umthetho usho njalo, uphumela ngaphandle uyogeza umzimba wonke ngamanzi abandayo, bese wembatha emveni kokubugezile nje ngaLwesihlanu, bese wembatha leli yembe limhlophe. Awulembathi leli yembe ngoba uzuthanda ukuthi ngelinye ilanga ulifake. Ma kuLwesihlanu nje iyisabatha ulingenisa ngeyembe limhlophe. Amen. Okwesibili sewulifakile leli yembe limhlophe, bese uthatha ingubo yakho umNazaretha wokugcina isabatha. Angikhulumi mina ngalento enziwa abantu athi umuntu usesabatheni esegqoka iyembe ishetheli umNazaretha oyiyembe ogcina eyinqeni asenkonzweni. Kuyisono, kuyicala kuleli ibandla ukuthi ngesabatha wena uhamba uvezela abantu izinqa emNazaretheni wakho omfishane.
uyicala ithi inkosi ilanga ngo-1950 ngiyadabuka abantu abami kubona bonke abantu laba baye emathempelini abaye esontweni befike begqokele eMnazaretha emfishane esenaye ethamagama nathi izibhinki ithi labo bantu mzwane befile emhlabeni mina shembe ngeke sibonane nabo kwelizayo ngoba baze bafa bengakaze beligcinisa batha bonke abantu abasobe begqwala eMnazaretha emfishane abalotshwe esabathini uma ngabe ulungiselisa batha bese kuba umNazaretha uthi ushembe ngikhuluma ngomthetho kaBhombela o82 uthi ushembe kulo mthetho uthi umNazaretha wesabatha uba mude ufika lapha yanezantsi emaqakaleni ukhawule ehlakaleni uthi ma wenze njalo ke usuke usemthetheni wesabatha bese ngikhuluma ngomthetho 117 ebhukwini lemthetho yasephakameni yabhalwa uShembe uthi ubaba mkhulu bantu abami nihlubukelani base bethi abantu hawu Nkosi ngani uthi ngibona bonke abantu behlubuka esontweni behlubuka uNkulunkulu uthi bonke laba abantu abahlubuka uNkulunkulu mabefa ngeke bengene ezulwini uthi lona umthetho uthi ngiyadabuka ngoba kuyofika isikhathi lapho enothi niyogijima khona niyobikela uShembe ngokuhlupheka nosizi lwenu afika uShembe anganiswa ngoba niyobe nibikela uShembe obhincayo uthi nina kanibhinci uthi ngibona abanye benu begijimela beyeka injobo begijimela esikotshini uthi kanti isikotshi imvunulo yabantu yasemhlabeni uthi ngangiyenzela abantu bezizwe ukuthi ma befika lapha befike bebone ukuthi nabo kuleli bandla bemukelekile kodwa akekho umuntu owake wafa akangangena ezulwini ngoba kuthiwa imvunulo yesikotshi bengenayo uthi kodwa uyafa umuntu engangena ezulwini aboshela imvunulo ibheshu waze wafunda incwadi ubaba mkhulu uGenesis 3 verse 21 funda wathi ngiyadabuka ukuthi niyobikela bani ngosizi lweni ngoba uShembe uyabhinqa uthi nina kanivunuli uthi futhi umuntu kuleli bandla ongavunuli ongabhinqi akasukumi phakathi kwabantu ababhinqile ngoba uzobatshelani ofika lo mthetho ufunda 117 encwadini yemthetho yasekuphakameni uJehova uThixo wabenzela uAdamu nomkakhe uAdamu nomkakhe izingubo ngezikhuba wabagqokisa isenethi wayekhuluma ubaba mkhulu ngokubhinqa uyabona ukuthi lento yokubhinqa lutho unyaza sibuyele emthethweni emdala awukho umthetho uShembe afike wawushaya unyazi lwezulu kodwa uthi asibuyele emthethweni emdala lemthetho nje ngithatha lokungikhoda entwana ofanele ngabe umNazaretha nomNazaretha unayo ukuba abantu abasiphethe emathempelini bayawenza umthetho kaShembe futhi bayazi fanele ngabe bayabatshela abantu emathempelini ukuthi cha maNazaretha kuyisono ukuthi ufice ukufa umthetho kaShembe ungenawo ungawazi ngoba thina sesiyesaba ukunitshela umthetho kaShembe amen sengishaya intumelo yokugcina yelinye ilanga ithi inkosi ngithanda nje usikhumbuzane lapha kubaba mkhulu elinye ilanga uthi uBhombela isitimela samaMpondo uthi esendaweni yaseMqheni uthi kwakukhona indoda eyayithanda kakhulu indodana yayo uthi le ndodana yayizala yayodwa yayikhulisa kodwa ibona ukuthi indodana yayisilima ayikho into ebuhlungu emhlabeni nje ukuzala isilima ngoba uyise wesilima akathokozi bakhona abantu abazilima emhlabeni kodwa uthi mawubabuka uyitshela ukuthi bahlantu bese ubona mawususondele eduze isilima lesi uthi uShembe le ndodana uyise wayefuyile nayo yonke into kodwa ngoba wayezela isilima yayingenandaba nemfuyo kayise uma uyise ngayilandanga imfuyo yayilala ehlanzeni uthi ngelinye ilanga le ndodana uyise wathula wahlala ecabanga ukuthi konje indodana yami ngayenzelane enhle eyothi noma ngiyifake isale nayo uthi yahlala le ndoda isicaba yayisithi hayi umntana mangimakhela indlu uthi wayeseyakha lendlu lomnumzane eqekelela indlu enkulu
uthi wayakha lendlu yayinhle wayesefaka isicabha ngapha wafaka icabha ngapha uthi khona imibhalo eyabhalwa ibhalwa ile ndoda yayisibeka lapha endlini yalomfana uthi le mbhalo iyakhuluma kodwa uma ungayinakile ngeke ubone ukuthi iyakhuluma uyabona ethuneni uthi ayikhuluma le mbhalo uthi nangapela le ndoda yayisimthatha umfana wayo yayisithi indodana yami wathi lona baba yathi nansi indle engikwakhele yona uthi afaka yonke into ekhona endlini ngaphakathi uthi yayisithi mntanami hlala kulendlu uyiphathe kahle lendlu ngoba ngiyazi uma ngeke ngafa uthi imfuyo yami iyakufa ngoba wena ubungayithandi usaphila uhlulekile uyothi uthi usiyayithanda ngasekho besithi imfuyo hayi wena wawungasithandi sasithandwa ubaba wakho thina siyahamba silandela ubaba wakho uthi ke mntanami ifalele ngushiya nalo uthi yayisihlala le ndodana wayeluleke uyise njengoba nathi maNazaretha uthi uShembe akekho umuntu ophendukayo ebeyiNazaretha angatshelwa izeluleko zasekuphakameni ngoba uzwa nomunye uma ethi hey ngiyathanda ukuba yiNazaretha inkinga ngehlulwa imithetho umuntu ongakholwa usuke ethathephi imithetho wena ukholwa ungayazi ngoba kusho umuntu ongakholwa uthi ngiyathanda ukuba yiNazaretha kodwa manje ngihlulwa imithetho yakini miningi uthi umbuzo wami uma kusho umuntu ongakholwa ethi imithetho yakini miningi wena uyiNazaretha kodwa uthi awuyazi kanti wena waphenduka kanjani uthi yayisisuka le ndoda kwahamba uthi ngelinye ilanga ihlale le ndoda ihambe iyobheka indodana yayo uthi yathi yafika ngelinye ilanga yafika isivalo sitshekile yathi iyangena le ndoda uthi ayisikhuluma le mbhalo yayibeke lapha phezulu eminyango yayisithi ungangeni mina sengafa uthi ayineminyango ewu9 lendlu uthi yathi lo mnyango hayi ungangeni yathi mina sengafa uthi indoda yadabuka kakhulu enhlizweni yayo yabuyela emumva uthi yahlala ngakusasa yaphindela yobheka umntanayo yathi izongena ngomunye umnyango uthi nalo mnyango yathi yawubamba wathi lo mnyango awukade ngafa kimi ungangeni uthi ngase ngigcina sengibuza uthi ngathi ngobani uthi ayisithi lembhalo indodana yakhe yangena noNondindwa yalala naye lapha phansi kwami la endlini uthi le ndoda yayisigula uthi yahamba le ndoda yabuyela emzini wayo inhliziyo yayibhlungu idabukile uthi ke maNazaretha nathi kunjalo uthi nakuthina kunjalo wayesethi ubaba mkhulu uthi nathi kunjalo emalungeni emzimba yethu uthi uShembe wafika wakha idokodo lumhambo umuntu emhlabeni wayesebeka imibhalo uthi namhlanje khona imibhalo nawe nje unawo umbhalo owunamathisela endlini yakho othi dumisana uJehova kodwa lo mbhalo masungena nesifebe phakathi uyawukhohlwa ilo mbhalo okwawukhuluma kulomfana owawubekwe uyisi icapha zonke uthi dumisana uJehova amen uma esengena nesifebe sakhe uNondindwa umnyango lona awumboze ngoba nabanye uma esengena nesifebe endlini yakhe amafoto yabathatha wajikiswa besodongweni athi ucashisha uShembe uthi angamboni Korintha lethu ubani 59 ithi anazi yini bese kuba uPetro 2 verse 22 Petro wesibili uqale 21 kube uMateyu uzogijima nje bese ngihlala phansi amen amen Corinthians 6 verse 9. Yebo. Anazi imthabangalungile. Anazini uthabangalungile. Abawulidla ifa lombuso kaThixo. Ningakhohlisi. Ihlobongi. Nababonga uThixo. Neziphingi. Kanye nezifebe. Nabesilisa abahlobonga nabesilisa. Namasela. Nabafisayo. Ngeyidakwe iningi. Wafunda lezi ncwadi ubaba mkhulu
uthi njengaba nathi singamanazaretha amalunga omzimba wethu wonke angamalunga kaKristu. Uthi nawe izithi inkosi la ngithi nawe mawuyinhlakisuthi umbatha nonondindwa uthi thina boshembe kukhona emzimbeni wakhe ilunga lomzimba esilephula kodwa ngeke ubone ukuthi siyawephula. Uthi uyobona mzwana uhambile emhlabeni kuthiwa nawe usewuyena umuntu ngobonke lamalunga uyawubona ephukile lonke emzimbeni lapho kwakusuke kubambelela kwena khona ifebe ngoba ziyakungcolisa. Funda lokhu nihlanzile imphefumulo yenu ngokulalela iqiniso. lokhu nihlanzile imphefumulo yenu ngokulalela iqiniso. Ngaye umoya. Ngaye umoya. Nize nithanda abazalwane ngokungazenzisi. Nize nithanda abazalwane ngokungazenzisi. Petro 2 Qinani nithande ngenhliziyo emhlophe. Petro 2 verse 21. 2:21. Petro yeah, wesibili uPetro. Yeah. Petro 2:21. Bamba uMateyu. 22. Abizelwa khona Petro lokhu. wesibili 2:21. Petro. Ukuba kwakulungile kubona ukungayazi indlela yokulunga kunokuba emyalweni ongcwele abafundiswa lapho sebeyazi kepha kubehlele njengokulinganiswa kuyiqiniso ukuthi inja ibuyela emhlazweni wayo engulube ehlanziweyo ibuyele embuzeni udaka lwayo. Isho njalo le ncwadi nini? Ithi le ncwadi kubehlele njengokulinganiswa okuqinisekileyo ukuthi lapho sebelazi iqiniso babuyele emanyale nabo. Uthi kuShembe khuluma kule ncwadi engikhuluma ngayo uthi umuntu onjalo ufana nenja. Ubhale kanjalo uShembe. Yengezwe abantu bethi hey bantwana benkosi ningabona abantu uShambakazi abancenga abantu okafika lapha emhlabeni. Mawucabanga umuntu othi thabathi igejulime mawuhamba ucela ukudla abantu ufana nenja uyancenga lo muntu lo. Uyakuncenga utshela ukuthi ufana nenja wena mawuhamba ucela lapha noma uyintombazane uyivile uyakhathaza lokhu uhamba uboleka izinto zamanye amantombazane uyakuncenga. Shambakazi abancenga abantu namhlanje abantu bafuna mawuphethe inkonzo ubancenge. Abantwana benkosi no Shamba abancenga abantu njengoba ngutshela ngithi lento engishoyo isendabeni kaShemba ekhuluma ngayo kubhaliwe ukuthi izeluleko kaShemba uthi ululeka amadoda ngale verse engikhuluma ngayo uthi le ndoda yalimala emoyeni wayazi uthi ke nani maNazaretha uma uNkulunkulu wasephakameni efika kuwe uyinsizwa uyintombi umbatha nomuntu ongakholwa uthi uShambe kancane uyancipha kuwe azaphele ngoba emalungeni akho kugcwela amalunga efebe. Uthi uyancipha kuwaza phela uShembe. Abantu bebuka uhamba lapha kuthiwa yiNazaretha kwakuyinhlasudi uzubona ngehlushwana sijika sibabomvu. Kwakumuntu omkhulu. Kanti inkinga wena uyingcolisa ngefebe. Uyabona ke uNkulunkulu mayengasekho awunqeni kukhulu esihlantamba amangenisa abatha ulande esibomvu nesisho umlomo obemvu ukephathi ingududu uzongena naso la ngoyelanga uzongena ngalisabatho uzolala nonondindwa wena ngoba asekho uShembe kuwe. Usumuntu usuyigogogo nje bethi baye ethempelini abantu ekseni wena uyayiphelekezela iyogibela isitimela futhi awusenamahloni awusafaki noCopperhead uyifihle cha uyahamba nje uyiphathela isikhwama. Uthayi
umuntu ayikholelwa phela mangabe sesikwehlula idemon usho njalo hayi baxakwe yini akhuluma ngesona sabani sokhuluma ezemfenati siyathakatha efanele maNazaretha sikhumbuza nomthetho sithandazela ukuthi uNkulunkulu akuthi makwenzeka kuvulwa kubuyelwa emathempeleni uNkulunkulu nathi amagama ethu akawathola ukuthi besingamaNazaretha nakwi-lockdown besikhona ngoba abaningi njengoba kunjena bayihlalele ngobonda lomjondolo baphuza utshwala kodwa inhlansuthi 6:16 correct yebo nanso anazini ukuthi obambelela esifele obambelela phela kwisifele umzimba munye naso ngoba uthi yena laba babili bayobanyamanye usho njalo ushembe mawubambelele ifebe nawe isifebe nofisa isikhathi sokuthi uhambe emhlabeni ulahlwe ilokho bafowethu ngithi asikhumbuzaneni khona umthetho lona ofanele lezinto ofanele ngabe ishiwe obaba bethu abashumayeli kodwa ngoba manje abashumayeli abasekho khona igcuse ababatshela abantu umthetho ingakho ukuthi uyabona umthetho kaShembe ufile uhudulwa phansi angenqeni umshumayeli ukufunda incwadi yokuthi maNazaretha niyamenywe emshadweni kaSibanibani ozobe eshada noSibanibani endaweni yasekutheni azikahle ukuthi umshumayeli leyo umuntu ozobe ganwa ile nkosazana ayikhipha la ingunguluza kodwa utshela amaNazaretha ukuthi awabe khona ahamba amaNazaretha emshadweni niyafika lapha ya alaba abantu abanokuthi yini isabatha baniphekela ukudla ebusungu lwesihlanu bakufaka emafrijini ngoba bezwa kuthiwa nidla ukudla okubandayo niye emshadweni wengunguluza ibhodi ufika lapha egcekeni lihlele emlotheni libheke ezansi likhothwa yinja bafuya izinja kulomuzi leli ibhodi likhothwa izinja kade liphekela nini ukudla ebusungu nihambe nani ngoba nisabalela ihlathi lomshumayeli wenu oniphethe nivunule nithi nenzela phela inkosazana sinivala ihlazo ubani ovala ihlazo phakathi komuntu osinisa ingunguluza nomuntu odelela uShembe ngapha mawubhinqa wena ingunguluza le unisenibhincileke nina nifaka la phakathi manihlabelela uke wathi nje mthetheleli kusho umunye emva kwakho siyeke leso somchana sisimaka uzogcina sekubukwa thi ngathi sisengumgonyana sebelokhu kupataniswa ke ngexhalaba ke nakhona kusheshwa kuphakanyiswa ihawu lenti libhekisa phansi yona usuyiqule lapha ngemumva ngeshoba ngoba nizoshadisa ihlathi namhlanje umsebenzi kaShembe ufile ubula abashumeli abathanda imali ngoba bayakhokhelwa lento ithengiswa ibhuku ayigcwalisele umshumayeli ibhuku ikhiphe 500 rand ukuthi umshumayeli ayigcwalisele ibhuku ohlala kanjani umthetho kaShembe ungafi ngoba uthanda imali impande yabo konke abanye ngokufisa bayephulile imithetho namhlanje na yonke imithetho kaShembe ifile yonke ifile kodwa uyeza umhla uphele uyabona obethu uShembe nje akubuyele emthethweni zonke lezi zinto uShembe uyofika ayibuse ethuneni ngoba njoba ngikhuluma ngebheshu uthi ubaba mkhulu ngiyakulibiza ngisho usulele ethuneni ibheshu ngilibize phesha kwethu ukuthi liphi mawuze wafungenalo ezulwini likaShembe uthi uShembe awumezwa ngcono amen hayi inkosi ngesabatha ibheshu cha bafowethu uNkulunkulu asikhumbule ukhona konke emzameni yethu noma isehlule eminye imithetho kodwa asife siyakhona amen futhi wazi ukuthi mawukholwa ukholelwa abantu amen ngamnandaba nomunye umuntu uthi uthini kodwa zama isho njalo ngomaShembe ithi ngiyozama ngiphele khona izinto bafethu ongafune isehlule ngaze ngathi mina kwezinye insizwe sase sakhunkatho lokuthi sithengisana imvunulo khona insizwe kuthiwa usobhuza ngapha yangapha eManguzo edayisa imvunulo kahle kahle akafuna ucash
Mako wadeposita nje wakhipha uhafu uyakunika uqhubeka ubhinca sawulokhu umkhokhela ke ngenyanga ngokuvumelana kwakho na ukuthi kule mali esala uzomkhokhela kanjani kodwa unisuka kuwena imvunulo ayinankingi bese kuba kuwe ukuthi uvuke ukupharaka umbalekele kodwa engikwazi uma uhambalekele bayoyintshontshe edokodweni nawe uthi uyobikela ushembe ukuthi baba ngitshontshela imvunulo athi ya usobhusi uyakhala osayibusisene kusweni Amen. Yena nonke yeniphume Inkosi enkulu yasekheni wamaNazaretha uNyazi bezulu amen. Amen. Angiqale ngokuxolisa amaNazaretha ngokuthi sibe late nensizwa. Kongenxa yokungayazi indawo. Besizinto endiseduzane nje. Yayinkonzo ke ngiyayizwa yasho impela. Imithetho iyona ebalekile. Le ncwadi ayishoyo ubaba uKhoza nami nginayo endlini. And ngiyambona ubaba uKhoza ukuthi hayi hlezi impela efunda impela and kuhle ufunda ngoshela. Le mithetho ikhona impela igcwele impela. Umuntu uma kuyisabatha awufundi umthandazo ungabhinqi. Nami ngiyamvumela nje ngcono nje lethi ngoba nje ngiyazi umthetho uKhoza. Ngesabatha awufundi ngisho umthandazo wesabatha. Futhi iNazaretha alizidayi inonezana. Uma siziqala nje ubampunga nje iNazaretha liyazeka nje sinjalo ngoba ziyisibusiso futhi. iNazaretha kuleli bandla liqolo. Uma ngabe uqonyiwe khona mama wethu ukhuluma ngolesine lapha ukhuzini. Ekhuluma ukuthi uma ngabe insizwa ihamba iyokwembatha noNondindwa iyalanda iphunga laNondindwa ilande yonke lo konke lokho ekuthola kuNondindwa bese ikutshale kunkosikazi wakhe. Abantu abakwazi lo. Uthola ukuthi uma ngabe iganyiwe lo ndoda nonkosikazi izokwenza lento lenziwe uNondindwa. Yiyo uthiwa iNazaretha liqolo. Lapha kubehluli khona indoda ekuthiwa uSamson umNazaretha. Le ndoda lesi yathola ukuthi egcineni yanqutshwa umuntu wesifazane. Namhlanje la kunjalo amaNazaretha. AmaNazaretha singamaNazaretha isikhathi esiningi sinqotshwa abantu besifazane bese kuthiwa kuyiNazaretha. Lokubuthana kwethu sibuthene kanjena siyakhana siyakhula futhi kakhulu. Yothi meyibuya inkonzo yesabatha sisabalakile yonke indawo sobe sesidlile kakhulu. Bafowethu uMaNazaretha ingcwele ngesikhathi sikwaNgcobo yesonto ledlule uKhoza wakhuluma uthi Ngcobo umthandazo wesabatha uyakwela wayengitshena futhi ngacabanga ukuthi njobe sisho kanje lensizwe futhi kukhuluma uShembe kanti ngithethe umhlongo usendaweni ezimi izola ngazi noma kubeke kumnandini izolo akangizwa ubani engikhuluma naye ngithi bengithi ngizakucela ukuswayipha naye angikho ke lapho kodwa bengisho ukuthi uma umuntu olevuma kodwa bengifisa ukuthi insizwa zifike lapha emzini wakithi lapha kaNgcobo edodeni la
hayi ngathi uyaphika umntoro ngekusaluka sisekomisa otenzayo bezivuma insizwa ngoba yini lento ekhulunywa ngayo bafowethu iyaphilisa iphilisa ngithi imndeni esalathulwini iphilisa nathi mebe ukhoza uthi omunye umuntu usegxekile hayi ushemba kancane ushemba into eyikhulumayo nje iyona akancengi umuntu bafowethu konze ufakazi akuzuba mnti kakhulu iloko nje ngikunikiwe Nkosi usekuzwile